felt it from the start. It grew inside my heart. It changed me from that day. This love I can't contain. I waited for a sign, so patient and divine, for fate was on our side. That day I came to find that you are one I was hoping for. It's you I'll call my evermore. Saudara Gusti Aung Raja bin Rajamuddin, saya nikahkan dan kawinkan Andi Kartika binti Andi Jumriyadi kepada engkau yang walinya telah mewakilkan kepada saya untuk menikahkan saudara dengan mahar tanah 15 kali 25 meter tunai karena Allah. Saya terima nikahnya Andi Kartika binti Andi Jumriyadi dengan mahar tersebut tunai karena Allah. Ya.